la radio MPC. Inchi ya mababu zangu, Kongo, 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 inchi yangu, Kongo, Kongo, inchi ya mababu zangu, Kongo, 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 inchi yangu, Kongo. Inchi yenye milima mizuri, inchi yenye MPC. Hii ni MPC Radio. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba MPC Radio, radio kinyamakuru kivu-times.com cyandikirwa burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi ku minsi 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2020 bikaba binejeje kongera kubana namwe nyuma y'igihe kirekire mutadukurikira, ariko kandi ari naho twari tukibategurira ibyiza byinshi nkuko musanzwe mubimenyereye. Kaba rero nifuje ko uyu munsi buzukuri twabana turebera hamwe ibibazo biri mu gihugu ndetse no kurebera hamwe ibisubizo byabyo uburyo byakemuka. Muri studio rero ni jewe Freddy Salusi ubasuhuza, nkaba ndi kumwe n'abatumirwa nza kubabwira mu kanya gatoya, ariko kandi nkaba nashimira na timu yose ifasha kwanga by'izuma kugira ngo ikiganiro cyacu kibashe kubageraho bitama kemwa. Nkuko rero mubizi dusanga tuganira ku bintu bitandukanye, ariko nanone byose bigamije kuzana amahoro no kurebera hamwe igishu cyangwa se ibisubizo ku bibazo biri mu karere ki misozi miremire ya Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Uruhare rw'abaturage mu kugarura amahoro mu misozi miremire ya Minembwe akaba ari yo nsanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cuno munsi. Hanyuma kandi tukaba rero tubasaba ko tuza kubana mu kiganiro cyacu dusanzwe nanone tubategurira, kandi tukaba tukibagezaho ubungubu kubera tugenda gahoro gahoro. Tukaba rero hari reforme twari turimo zigenda zituma tugenda tuburaho gatoya. Ikibazo cy'umutekano muke mu misozi miremire ya Fizi, Mwenga na Uvira gikomeje kuba ingorabahizi. Uko bukeye nuko bwije abantu barapfa, inka ziranyagwa, imihana igatwikwa. Kuvaho intambara zitangiriye mu myaka hafi 4 ishize, ingamba nyinshi zarafashwe, yaba ari ku ruhande rw'inzego za leta cyangwa se ku ruhande rw'ubutegetsi bwite bwa leta, nyamara nta musaruro ufatika byari byatanga. Abaturage bashinja leta kubatererana, leta nayo ikavuga ko ntacyo kurwa hatabaye ubufatanye bwa leta n'abaturage. Imitwe yitwaje ibirwanisho ikomoka mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'indi mitwe isanzwe ikorera mu gihugu ikaba iri ku isonga mu bateza umutekano mukeya. Icyuho cya leta cyabaye imitwe ishinzwe kurinda abaturage, nyamara iyi mitwe nayo ikaba ishinjwa amabi agenda akorerwa abanyagihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikiganiro gishize MPC Radio ikaba yaratumiye abantu bari muri guverinora, turavuga abari mu butegetsi bwa leta ku ntara, ku rwego rw'intara, ngo bisobanure kuzo abaturage babashinja. Kuri ubu tukaba twifuje kubana na bamwe mu banotable b'amoko akomoka mu karere k'imisozi miremire kugira ngo batubwire icyo biteguye gukora kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Muri studio tukaba turi kumwe na Pastor Kega Habimana, akaba ari mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala. Tukaba kandi turi kumwe na Bwana Kaluba Mudimbe, akaba ari umuyobozi w'abanyindu hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba afite icyicaro mu mujyi wa Uvira. Bwana Pastor Kega, tubahaye ikaze muri studio zacu, ndetse kandi tunabashimira ko mwaje kutwitaba, tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Pastor Kega, waramutse abatwumva hanyuma tugakomeza. Muraho neza mwese abatwumva kuri radio cyangwa se kinyamakuru
Time.com. Kivu Times. Nitwa Pastor Kega Habimana nkuko murangije kubivuga. Yego. Ndu umunyamurenge, ndu umukongomani, iwacu ni muri Sud Kivu, Mbwe, ahantu hitwa Irundu. Naho niho mvuka, naho niho nkomoka. Rero nishimiye kubana namwe cyane cyane n'ubutumwa bwiza mwashatse kuko wabagezaho kubyerekeye isambuka cyangwa se isenyuka ry'iwacu iterwa n'abaturage kuko urangije kubivuga na leta kudutererana irebera abantu ko bapfa. Rero wenda turaza kubivuga mu buryo burambuye ariko tubaye tubasuhuje mwese abatwumva. Yego turi kumwe kandi na Piero Kaluba akaba ari umuyobozi w'abanyindu hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Kaluba, tuguhaye ikaze cyane kandi tunagushimira ko watwitabye nawe. Wakwibwira abatwumva nyuma tugakomeza? Yego ndabasuje bwana munyamakuru, ikaze cyane, ndamamukije bwana Pasiteri uri hari Kampala, ndamukije n'abandi bose baba batwumva. Je nitwa Piero Kaluba na Lwindi, jewe komoka muri teritware ya Mwenga mu collectivité ya Lwindi, ariko nkaba nyaravukiye hariya mu Minembwe, umusozi witwa Kwingurwe Gitarama, hariya mu Bazigaba, kuriye umuhana w'abanyamurenge niho nyanigiye amasomo. Ariko birambabaza cyane kubona yuko ku bwa none uko dutuyeho n'abanyamurenge kandi aribwo naribo batureze, ubu twabaye kaho ubugome bwabaye bwinshi. Ndagira ngo nibyo bintu tugenda tuvuga mu kiganiro cyacu bwana munyamakuru. Urakoze cyane bwana Piero Kaluba, reka gushimire nawe ko waje kutwitaba ndetse no kugira ngo mutange umusanzu wanyu mu kubaka igihugu cyababyaye. Kaba kandi nanone nshimira Pastor Kega nawe kuba mwaje kugira ngo tuganire ndetse tungurane ibitekerezo ku bibazo biri hariya. Bwana Kaluba, reka duhere iwawe. Uyu munsi turaganira ku bisanganyamatsiko ivuga ngo uruhare rw'abaturage mu kugarura amahoro mu misozi miremire ya Minembwe. Niposho rishize nari kumwe hano n'umuntu uhagarariye guverinora urwego rw'intara ushinzwe communication na information, akaba yarambwiye ati mu by'ukuri turashinja abaturage mu kugarura cyangwa se mu kugira intege nkeya mu kugira icyo bakora kugira ngo amahoro agaruke mu karere. Akambwira ati abaturage ntako tutabagize ngo abaturage bagarure bumvikane baganire, bamenye ko bari gukoreshwa mabi, bamenye ko bari gushukwa, ariko avuga tunga urutoka abaturage. Niyo mpamvu rero twabatumiye kugira ngo namwe muhagarare abaturage mugire icyo muvuga cyane cyane kuri kino kibazo uyu muyobozi yagiye avuga abaturage bashinjwa kuba bataza ngo batange umusanzu wabo mu kugarura amahoro. Ndetse ngira ngo kare Pastor Kega yabaye nk'ubikomozaho, ariko turaza kubikomeza hano. Bwana Kaluba, leta ivuga ko nzabufatanye n'abaturage ntacyakurwaho, mbese nta kintu bashobora kugeraho mu kugarura amahoro. Mwebwe mubibona gute Kaluba? Urakaze bwana munyamakuru, tuvuga cyane tatu urabona gusa abaturage, ariko nje nyavuga neza abaturage gusa. Abaturage amakuru yabo nuko babaye abafanatike. Uri bwoko burafanatize mu nyintu iyo yumvishe ngo bateye abanyamurenge akamayishima cyane mupfero muwe uko umunyamurenge nawe yumva ngo bateye abanyintu cyangwa babishe akamafanatize. Kandi bwana munyamakuru igitangazo urasanga ubu none ndagira ngo itorero ryaragiye nta mukristo cyaba n'abapansere bose
ukamusanga nyine yanishima aho yogaya ko bahonye ahubwo babica abantu baheza banyagika bahaye ibintu ugasanga gusa ni fanatike norega iyo rere ija gusangaho igihugu cyacu baragiharibishije mu kubishyiramo imbunda buri bwoko bukagura imbunda umuntu akabona imbunda igiye kandi leta nayo idutereranyije icyo jena bibiriya ku bwa none hatarimo volonte kwanza y'abaturage bonyine kugira ngo bamare biriya bitahariya bareke gufanatiza n'abagabo bahaguruke ariko bari kumwe na leta kubera yuko kera hariya muri kariya karere hariho amagurupe hariho udutsiko tumwe dukomeye abasivili bonyine batashobora kudukura hariho abantu kajya kutumbari hariya tugize icyo agamije hariya hakabaho makarika nawe yaje kazi icyo agamije abasivili bamuhamagaye biriya bintu byose ni abasivili bakwiye kwihuza hamwe bagafatikanya na leta kugira ngo bahashe hariya amagurupe ahari icya kabiri buri bwoko bumenye yuko kugira imbunda ntacyo kimaze abanyamurenge bagize imbunda ngo bazohagira inka zirashishe abanyinshi n'abapfurero n'ababembe baguze imbunda kugira ngo baricunga ariko bashize ko baraguma gupfa gusa kandi badafite n'izo mbunda norega imbunda twasanze imbunda niyo yaharibisha igihugu imbunda ntacyo imaze n'uwaba udafite imbunda yoragira inka ziwe akanahaba basanga afite inka bakanamurasa bakamunyaga n'inka bakazijana ni ukubwana munyamukunyi uvuga ibizo twuka byose leta nayo ikwiriye kubihaba kugira ngo abantu basubire ko bari batuyeho mbere babayeho mbere ku bwa none ndagira bitangaje kuvuga ngo muri minembwe iriya yose yasambutse abantu mu bugome gusa umunyintu umubembe no kurangiza umunyamurenge akiruka umunyamurenge nawe agahuka kurareba ikironso yiza ubwira ija mu minembwe nta munyamurenge wese kwa murima none ngo aragenda gutya ngo kazunguruka bata nuko bamuhenda iminefizike no gutya cyane ibyo bana n'amakuru ndagira ngo ariko Kaluba wowe uhanyura hariya niko nshaka kuvuga ngo bigende neza niko bantu bose Kaluba wowe hariya kwa murima uhanyura wowe pardon nari kubaje ndetse kwa murima abapfurero bo bohanyura cyangwa banyinzu murima uzuye ababembe uzuye abashi uzuye abanyinzu uzuye abapfurero hahongega hari n'impunzi nyinshi ariko abanyamurenge nibo mbese badashobora kuhanyura hariya abanyamurenge nta munyamurenge wanyura hariya yamugenda afate kwa rumani yamamanuka muhuruka ifizi none adacuzwe n'umusirikare yahuruka nubwo yahuruka ameze bamaze kumerera nabi reka wenda tuje kwa Pasiteri Kega leta ivuga ko nta bufatanye n'abaturage ntabwo ishobora kugerwaho mwebwe mubibona gute ku ruhande rwanyu murakoze cyane bwana munyamakuru kuturarika kugira ngo dukontribiwe twebwe nk'abaturage cyangwa se nk'abarebera abaturage kugira ijambo twavuga ku birebana n'akarere kacu kahuye n'ibibazo by'intambara ndetse n'ubwicanyi bwinshi b'indengakamere n'uruhare abaturage bakwiriye kugira ngo bagarure umutekano numvise bwana Karume Karuba Piero Karuba avuga ko ikizana umutekano mukeya ni fanatisme yavuze ibintu bigera kuri bitatu icya mbere yavuze fanatisme kuko iyo abantu
batewe bakicwa ruriya ruhande rwishima rukavuza impundu kuko hari igikorwa cyiza cyakozwe. Ndetse avuga kuko n'ikindi icyazanye umutekano mukeya ni uko abantu bakangukiye kugura intwaro kugira ngo bice abandi cyangwa se baragire abanyamurenge baragira inka zabo, ariko inka zishize baraguze izo ntwaro. Ati rero byakabaye byiza kugira ngo abantu bareke izo ngizo bumvikane kuko bari batuye mbere, bagira umutekano kuko bakundane kuko bari bakundanye mbere. Ni nk'ayo magambo cyane cyane yashatse ko kuvuga, ariko reka mvuge gutya. Ndavuga nk'umunyamurenge, ndi umunyamurenge kandi ndavuga ibibazo twatewe n'abo twari tubanye, twavukiye hamwe nk'uwo mugabo nyine Karuba aravuze ngo yavukiye iwacu ndetse mu Bazigaba, kuko Abazigaba ntabwo ari abanyindu, ni abanyamurenge. Akurana nabo, yigana nabo kugeza uyu munsi wa none. Twebwe abanyamurenge ntabwo twagiye guhiga cyangwa se kwica abanyintu ngo tugende dufate umugambi dukora inama yo kugira ngo dutere umuhana w'abanyintu, turimbure, tunyage, twice. Oya, ahubwo sinzi impamvu zateye abanyintu twabanye neza nabo. Abanyintu bahingaga tukabaguriza imyaka, abanyintu twasenganaga, abanyintu twabanye nabo, twiganye kugira ngo baduhinduke babone kuko turi abanzi babo batwite. Ese kwica cyangwa se gushaka kuturangiza, kutumaraho, byatererewe ni izihe mpamvu? Ni ikihe cyaha umunyamurenge yaba yarakoreye umunyintu cyatuma umunyintu afata inkota, afata intwaro, yumvikana n'abandi bakure bashaka kwica no kwiba kugira ngo baze baturangize? Icyo kibazo nicyo twibaza kugeza kuri uyu munsi wa none. Karuba navuga hishuke icyaha twaba twarakoreye abanyintu, twaba twarakoreye ababembe, twaba twarakoreye abafurero. Ahaguruka ari batatu, amoko atatu, aturwanye, atwice kandi atunyage, adusenyere, adutwikire. Ni izihe mpamvu? Naho niho hari ikibazo. Kugira ngo tuvuge gusa ngo hakwiriye kugaruka umutekano, tutabanje kumenya impamvu yateye biriya byose kuba nta mutekano waba. Donc umuntu avura indwara ari uko umuntu yerekanye aho umuntu arwaye, twavuga ngo nje ndababara, noneho umuganga akabona guhera aho avure. Karuba userukiye abanyintu, tubwire imibanire yacu nabo harajemo agatotsi kameze gute katuma baduhinduka kugira ngo batwice, badusenyere, badutwikire amazu. Urakoze cyane Pastor Kega. Iyo mpamvu turashakisha rero n'icyo twakora kugira ngo umutekano ugaruke. Pastor Kega ndakumva neza. Karuba, reka tugaruke iwawe. Pastor Kega avuze ko ashira mu majwi andi moko aturanye n'abanyamurenge, ndetse avuze abanyintu, abafurero, avuze amoko atatu. Karuba, hari icyo wavuga kuba amoko yandi ashinjwa kuba ariyo yendereza abanyamurenge hariya ukurikije ibyo Pastor Kega yavuze, niba wamwise neza? ndagushimira bwana munyamakuru, ukamushimira na Pasteur uko yambajije icyo kibazo, kandi icyo kibazo nyazacunga ngo ambaze. Iki kiganiro mu biganiro nkora ku muhanda tuba ari ikiganiro cya 25 gusa. Amaradiyo menshi aranterejuve. Bwana munyamakuru, cyaguciye mu ijambo uko Pasteur yavuze uko ubu neza yaguhisha umugome wa mbere
n'umunyamurenge n'umunyigo kandi uzandike gutyo bimenye jewe umunyamurenge abaye cyane kuri primaire tukaba n'akahungu kamwe ko mubende mu isomo ako kabende kaje kavuga kurwana kakagwanya aho ngo abanyamurenge apa nuko ije nkamangaya kamangwanira umunyamurenge kubwire bwana munyamakuru tuje kure umunyamurenge yabaye mubi ndakubwira ko umunyamurenge yabaye mubi ni nefsa monasisi umunyamurenge yaraje avuye mu Rwanda yamujabukana n'abanyarwanda afite n'imbunda washikino itambere gusa yakoze yamadika inka zose bamwe izi ni ingabo kera mwagiye mwari mukubira inka zose zose umutero umwicu bane bagenda barasakara bakagera mu mashyamba barasa uko bisa nabo ibita za afdr bari kumwe na Kabila ngo dutahuke turagaruka turakisheka turicara ngo twicare baratwakira twarabaye imizima n'abantu baradushiranye abaza bazimba amaguru inda ataha bitangira guhinga ikintu umunyamurenge ngaje kuhaza umunsi wa mbere kugira usuzugura nabe umunyamurenge nizatere wa mbere ukoloniza abandi barakorera kwirika bakorera turahinga kuko bari bayeho mbere bahinga tukabagurishije imyanya nyuma yaho ejo bundi batangiza intwara febla systeme yo kuba nubwo nyine ubwo baje bavuye mu Rwanda baravuga ngo twebwe inka ko turanzira igatanka ubupfure ntagira inka tamunyi tutayabwira inka tayibura kandi baje ko mfite inka zanje niba unyaziciye nawe twugiye wambushimyanya yaje ntaye ukankemasa kazitunga kakiragira kikamukisha kuko hakumenya kamuvuga bise izika hanyuma neza bakanakinye tuse niba mwari muri muzira n'abandi mwaze muragirira abanyamurenge icyo kintu kiraba ndetse nuko umunyamurenge kwica umuntu ntazareba ngo barareba heza iyo mitwe ya kabiri uko ibintu gusa kandi sinzi ngo ni abanyamurenge bose abantu bazi nimba ari ideoloji bayizanye heza ntayo bari bagira burya avana na sisi hakideoloji cy'uko yaje none ga gusitani mu 2006 kuko amasezerano yabo bari bafitanye na Kabila baraje icyatumye ariya amakomuniti yose yibige hamwe icyatumye batangiye kugura imbunda uko babonye ko komportema z'abanyamurenge ari amakomportema ari barba amavuga ati aba bantu batangiye kugura imbunda nanditse bari umunyamakuru harimo n'abanyamurenge bamwe yabivuga hano baza babwira ngo musange abantu umubane neza n'abantu mugire na mwimbuto ubundi tukatubona yuko ari bigize ubwizi kugenda banyaga ibiti ibyo ni kawaida jewe n'amakuru yari yivumbuye ku banyamurenge kubera urutendo baza kuba gukora urakoze wabwira akamakaye abandi bagize rero ibyo bikaba yagutse gusa imiziro manyamiraho singenda kure histoire ndende mu bijombo uko babwiritse abantu mbese njyewe bwana munyamakuru wasanga umuryango wanje wose barawumaze umenye pasiteri amenye yuko ari ibyo bintu tumenye kutumva n'ubu twari bivumbuye bwana munyamakuru twari tubizi niho tumenye ko twari tubonaga sasa icyatumye wembe yabaza baguma kuzoza n'umunyamurenge ubu niyo tukibona bwana munyamakuru hanyuma makoze urakoze cyane bwana Kaluba reka tujye pasiteri Kega wumvise uburyo
Kaluba avuze ashize mu majwi nawe abanyamurenge avuga ko kuva nonasisi mwakomeje kubatoteza ndetse mugenda mutangira gutunga ibirwanisho bitemewe, akavuga ko ari cyo gihe nawe yakoze ubwigomeke yigomeka ku banyamurenge, ndetse anabashira mu majwi ko mwicana mufata abandi nabi mubasuzugura ko babahingiye babakoreye barabahingira mukaza mubahemba niba ari izo nkoko niba ari ibihebe. Icyo kintu Kaluba avuze bwana Kega nagira ngo nawe ugire icyo uvuga mbere yuko dukomeza. Arakoze Kaluba kwisobanura nubwo cyangwa se kuvuga ibyatumye abanyintu wenda navuga abanyintu kuko ni umunyintu ntabwo ari umufurero ntabwo ari umubembe, wenda aravuga ku ruhande rw'abanyintu. Reka mbanze mbeshuze iryo jambo yabeshe kugira ngo wenda tujane neza maze gusobanura ijambo yabeshe iryo ryo kuvuga ngo yavuze ngo abanyamurenge bavuye mu Rwanda. Abanyamurenge bavuye mu Rwanda, abanyamurenge ntabwo bavuye mu Rwanda, ntabwo turi abanyarwanda. Abanyamurenge turi abanyamurenge Kaluba yemera, Kaluba azi kuko turi abanyamurenge abakongomani badafite isano n'u Rwanda. Nubwo tuvuga iyi mvugo, sinzi nimba kuvuga iyi mvugo y'ikinyamurenge ishatse gusa n'ikinyarwanda aricyo cyatuma umuntu aba umunyarwanda, kuko nawe arakivuga, kandi nimba avuga ikinyarwanda ntabwo bimugize kuba umunyarwanda. Ntabwo rero abanyamurenge bavuye mu Rwanda. Abanyamurenge ni abakongomani bari batuye muri Kongo, n'ubu batuye muri Kongo kandi bazatura muri Kongo. Noneho rero icyo yari avuze ngo baraje batangira kwica no kwiba inka z'abanyindu, bavuga kuko nta munyindu wigeze gutunga inka, ntabwo ari zo. Noneho reka dusubire inyuma gatoya. Intambara yo muri AFDL muri 1996 ntabwo yazanywe n'umunyamurenge. Perezida yari Kabila. Amaze kuhava hagiye Kabila umuhungu wiwe. Tukiri kuri Kabila wazanye n'abanyarwanda, niwe wari perezida, niwe wari ufite icyo yavuga kigakorwa. Mbere y'uko intambara iba ya 1996 abanyamurenge bahawe iminsi 7. Uwitwa Rwabangi Rwasingabo yatanze ultimatum y'iminsi 7 kugira ngo umunyamurenge aho ari hose abe yapfuye, bamwice, usigaye bamwambutse mu Rwanda. Abandi basara abanyamurenge ari amoko atatu navuze, abanyintu, abapfurero n'ababembe, niho batangiye kunyaga no kwita abanyamurenge babaziza ko bashaka kwambuka kugira ngo basigarane ibintu byabo. Muribuka kuko abari batuye ibubembe babambukije bavuga ngo babambutse babajane mu Rwanda, babamariye mu mazi, bamwe babicira mu bibogobogo, abandi baragenda babarwa mu mazi, abasigaye bamwe bagiye bicirwa mu Kamanyura. Muribuka kuko bamarehe mu Rukenurwa biciwe mu Kamanyura. Bishwe kuko bakoze iki? Bishwe kuko banyaze inka z'umunyi, bishwe kuko banyaze inka z'umupfurero, kuko banyaze inka z'umubembe, cyangwa se bishwe kuko uko baremwe. Ibyo zabaye mbere y'uko AFDL iyobowe na Kabila iba. Abanyindu nibo bagiye saka inka z'abanyamurenge muri icyo gihe bakurikije itangazo rya vice guverineri
babagira ingabo Karuba nimba atarabizi wenda yari akiri muto yasinze imyaka yiwe yabibaza ntabwo ari abanyamurenge babikoze na abanyinzu abapfurero n'ababembe kumva aho ikindi kandi nimba hari ikibazo cyoba cyarabaye ngicyo Karuba avuga navuga uwo ari we yaba ari umuntu ku giti cyiwe ntabwo navuga ngo wenda abanyamurenge twese turi se turabera hari umwe wakora icyaha nimba akoze icyaha ntabwo citirwa abanyamurenge bose nta munyamurenge wagiye inama kugira ngo aje inama n'abandi kugira ngo bajye kunyaga inka z'umunyine oya ahubwo yaba ari Pastor Kega nawe Karuba ntabwo yavuze ko ntabwo washinja abanyinzu bose nabo ko bose ari abagizi ba nabi. itangazo rya visi guverineri itangazo nabwo itegeko rirarusha amabuye gukomera. Itangazo rya visi guverineri rituma n'abaturage bose bagumuka kugira ngo bakore igikorwa yavuze. Nta munyamurenge n'umwe watanze itangazo kugira ngo abanyinzu bagende biswe abanyinzu bagende banyagiza, ariko itangazo rya visi guverineri ryafasha abanyinzu n'ababembe n'abakurera. Urakoze cyane. Warufite gukomeza cyangwa dusubire kwa Karuba? Nizo mvuga niba ntabwo uyu munsi wa none bahagurutse kugira ngo bice umunyamurenge, basenyere umunyamurenge, batwikire umunyamurenge kubera kuko ngo umunyamurenge yazanye na Kabila cyangwa se yaje ava mu Rwanda kugira ngo aze asahura inka z'abanyinzu. Ese Karuba niba koko yarabanye n'abanyamurenge tazi ibintu byabaye mu bibogo, tazi ibintu byabaye muri Tanganyika baruha abanyamurenge, umunyinzu n'umunyamurenge ntibabanaga neza, habaye iki kugira ngo umunyamurenge agenda arohwe muri Tanganyika ndetse banamuheze n'iminsi yo kurangiza yo kuba yakize atakiba muri Kongo? Urakoze cyane. Mu kanya gatoya turakomeza ikiganiro cyacu. Vous écoutez la radio MPC. Tubibutse ko turi mu kiganiro aho turi kurebera hamwe uruhare rw'abaturage mu kugarura amahoro mu karere ka Fizi, Mwenga ndetse na Uvira, aho turi kumwe na Bwana Pierre Kaluba, umuyobozi w'abanyinzu, akaba kandi ari mu gihugu cya Kongo. Turi kumwe kandi na Pastor Kega Habimana, akaba ari umunotable ndetse akaba ari umunyamurenge utuye mu gihugu cya Uganda. Bwana Kaluba, mbere y'uko tugenda ku kibazo kindi cya kabiri dufite hano twese tugomba gusubiza, ndagira ngo ubanze niba hari reaction ukora kwa Pastor Kega gatoya ariko wihuta kuko dushaka gukoresha neza iminota yacu. Wakora reaction gatoya ku byo Kega yaravuze hanyuma ukarangiza kugira ngo tugende ku kibazo cya kabiri. Urakoze bwana munyamakuru kumpa ijambo. Ndamushimiye cyane bwana Pastor kumpa ijambo. Ariko Kaluba, ongera ijwi ryawe Kaluba. Yabivuze gutya, tunyamushimiye bwana Pastor ibyo yavuze, ariko yabonye ko Pastor ntabwo yumvishije ibyo yavuze gutya. Pastor wumve kandi kumva niko kuza gutuma abantu bumvikana. Iyo tumvishe iwanyu neza urafata ibyo ugateka ibyo atarakwiye kuvuga cyangwa gukora. Jewe yavuze gutya bo munyamurenge aho yakabaye yarasanye n'ayamo unzira umunyamurenge n'umuntu n'umupreke tubanze tureke umubembi we baraziranye ibyo batanye muri 64 izo izabo nubwo aho babaye extremiste bamwe banyina nabo bazirayemo, ariko umunyamurenge gutangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda 86 aho perezida wa Uganda ahirike Idi Amin Dada
abanyamurenge bombi tuwa ino tambirembwe bafata gifasha abatutsi muri Uganda muri Ronaldo izi hano icyo cyabaye kuvuga Abanyamurenge n'ibindi kuvuga ngo izina ry'Abanyamurenge ntibihaba ngo ni Abanyarwanda muri iyo France baragenda abahungu b'Abanyamurenge kera bafite umujinya niko nyavuze ngo kuva kwabo bavuye bagarutse bajabutse na Kabira bavuye mu Rwanda kera bafite imbunda niho bamibira umumiti umufero kana pasiteri ntabwo yavuze ngo Umunyamurenge n'Umunyarwanda jewe ntimuvuge ibyo ntavuze yavuze yuko muje muri kumwe n'Abanyarwanda mwaje bateye Kongo mwaje mufatikanye mwebwe aho umwuga akoze muze nanone mufate ababanyi neza mwama mubadestabilize mwama muzakera mufite umushinya ati igihugu twagifashe yandetse mu kuja bwakwanyu mwaza twafashe igihugu mwaba musandaza abantu bose mwabaje no kwita kwanza amazina bamwe bakita ngo ni Baseraza ubu niso twumva bavuga ngo isi iraza abaseraza ibiki n'ibiki nyuma yaho niho ibito zabaye abantu ho place yose barahunga bamwe bahunga baje mu kibira niwe mwabasanze mwabo n'abisibuga mwaranabishe aho mwaza kukabara bamwe batwikiye mu mazu bagenda bakubita amasasu bakaraswaho byobyo tuhahunga tudafite badafite umupanga badafite iki badafite imbunda bamwe bamufite imbunda nuko karuka dusanga inka zose tuziyo mwashizeho inka zose n'abari bazinganye inka zose mukaza mugenda mukajya kuzigarura aho niho nyavuze kako ntabwo nyavuze ngo Umunyamurenge ufite Umunyarwanda yego nimba guverineri yatangaje uko n'ibindi hako mwabafashe bagenzi banyu mukituraho gusa neza naho mwamubwira ati kukera igihugu twamufashe tukwiye kubashyira kuri prezero kandi kubera umunyamakuru uca mu ijambo sinzi nimba wari ubahe nimba kera wari uzabyura nimba wari uhiye twari kuri degere imwe sinzi ko nyakubwira nicyo cyagituma none bariya abahungu bari hariya bamwe bavuga ngo kuvuga ngo dusubire mu kibira kuri nuko tuzapfira ya Bijombo na Mwenga na Fisi none uravuga we abahungu Kalubani abahungu uvuga ni bande abo bahungu uvuga ni bande n'abandi aho abafite imbunda bose bari mu plan sasa ibyo ni ikosa rya mbere ibyo ikosa rya kabiri ikosa rya mu mazu niba utewe utunga imbunda wanyu uzatunga imbunda ubwinshi bw'amababa bwinshi ubwicanyi burakomeza gusa wakubwira ibyabo aho bagafatira bakakubwira rero ibyo bintu hanyuma hama haba ubwicanyi n'ubwicanyi bwatangiye neza muri 2016 izo nimba pastor yarabakiri mu yo plateau nimba yarakiri rundu nimba kera yari yagiye mu Rwanda nuko ndumva havuga ibintu n'uwakera amazinshi ari mu Rwanda atazi by'aba bahungu baguma kuvuga toteza no guhotera abantu ino mu minembwe n'ahandi n'ibyo bwana pastor ukwiye kumenya ko tema yani y'ibindi nyamwe n'ikindi Rwanda ndagira ngo nimba tuba wa kabiri yo vuga ni ntabwo muyavuga aho so kubagaya ngo no kubagaya no tuzi kugura insoma asike disi ya kuzi nivuga ni comportement barbare itarashira tukaba tubazomarana nuko icyo yarukiye kumwereka neza aho ntabwo yavuze ngo Umunyamurenge ngo ni Umunyarwanda no n'ingupa n'ubwisi guverineri avuze ibyo iyo kunavuze ari none ngo ubwisi guverineri yarahunze ari mu Burayi no ko leta nyamurenge reste Kongo toujours izo nizo kwana n'amakuru umenye gutyo na pasteur abifate gute nimba imyaka myinshi iyo abamenye gutako nta umuntu kwamira turabasazi ngo twawutirasira gusa abantu gusa n'icyaka n'ikindi abanyamurenge bose bagira bakopera je m'excuse kuvuga abakana gatoya
kakabashuka kakabahongoza kakaba naba umugabo k'umuntu ngo aratumbuka tuse abo bantu byo bagiye ibyo byaratubabaje cyane kubera mwivuga kari betanga uko buriye urakoze cyane Karuba urakoze cyane reka tugende tunyaruke twihuta tugaruke ku kindi kibazo wenda kugira ngo tuze gukoresha neza umwanya wacu bwana Pastor Kega ndagira ngo wenda utaraza kuri point ya kabiri utaraza kuri point ya kabiri navuze gatoya wenda kuzo mwene data Karuba yaramaze kuvuga kugira ngo sobanure neza avuze kuko abanyamurenge bazanye n'abanyarwanda kuva igihe cya Idi Amin kandi igihe cya Idi Amin ntabwo kigeze kuhaba umunyamurenge ntabwo azi igihe cya Idi Amin ahubwo yavuga igihe cya Museveni wenda kuko Museveni agize imyaka 30 n'ingahe ari perezida wa Uganda noneho rero reka ngarure mwene data Karuba dufite 2020 Halo dufite 2020 Waganze Karuba uravuga dufite 2020 intambara yo gutwika no gusenya no kunyaga abanyamurenge abanyindu bapatikanisha n'ababembe n'abapurero cyane cyane yabaye muri 2017 kugeza uyu munsi wa none ko habaye guverinoma ya Kabila ya Desire Kabila igakurikirwa na guverinoma ya Joseph Kabila tukaba turi muri guverinoma iyobowe na Tshisekedi ayo yose mwari muyabitse kugira ngo uyu munsi wa none muze kudusenyera kudutwika no kutunyaga ni iki gituma umuntu waba waranyazwe waba yarafite ikibazo bene icyo atakigejeje muri leta kugira ngo arenganurwe akabika iyo nzigo uyu munsi wa none akaba aribwo ahaye atwikira abantu mu mazu byari umunyamurenge yagiye kuja gutwikira abantu mu mazu no gufata abagore ku nguvu no kunyaga ibintu kandi yarangiza akabyishimira numvise na papase ibyo Karuba yavuze yishimira igikorwa cyabaye mu kwita abana b'abanyamurenge ese kubera washaka amahoro uyu munsi wa none ukavuga ngo reka dushaka amahoro ariko mu byo wavuze mbere wavuze kuko fanatisme ariyo yisha abantu iyo ntabwo ari fanatisme kumva ngo abanyanaka bapfuye ukumva urabyishimiye umva kuko bashira bagashira kubera iki utavuga ngo noneho dushakisha amahoro habe abantu bakora reconciliation cyangwa bahuza abantu nawe ukababamo ukareka kuba muri fanatisme ufanatiza bariya bishe bari bene wayo ikindi kandi waje guhuza gute n'ababembe kandi wavuze kuko ababembe wenda tuziranye tugize iminsi dufitanye ibintu none tuhuze n'abanyamurenge ugahuza n'abanyine nimba ushaka guhuza abantu hari ahantu ukora fanatisme kandi utari ukwiriye gukora fanatisme iriye kuja hagati kugira ngo uhuze abantu bafitanye ibibazo kandi nimba hari ikibazo umunyamurenge afite menya ngo ni naka kugira ngo ariko ureke kugeneralize ngo abanyamurenge bakoze ondirake twakoze inama yo kugira ngo umunyindu anyagwe cyangwa se yitwe no nimba hari umuntu muvuge kugiti urakoze cyane Pastor Kega reka dutere intambwe Karuba uraza gukomerezaho ufatanya na kino kibazo wenda ubwo mukuru kajya musubize
ndamusubiza ijambo rimwe Kaluba kugira ngo tujye ku kibazo ni ikiganiro cyari kigiye gufata kikaba kica amasaha abiri nuko gusa bizi ko pasiteri atari yakituwalize kandi se ko musi pasiteri agize kamusi yavuye muri kongo sasa jewe uko yavuze kuri pasiteri ya midada jewe yavuze yuko hariho abahungu b'abanyamurenge b'imesa patrevesisi ibintu bagiye gufasha Museveni guhira ku butegetsi bwa Idi Amin Dada ngo bamare kubirika bahirika ubutegetsi bwa kabiri bahirika ubutegetsi bwa Habyarimana hanyuma niho bambutse osise ibyo havuga ngo yavuze ngo fanatisme no gusari n'ibindi ibyo tubatabikoze n'abanyamurenge no abanyamurenge pour le moment ils sont des experts en criminalité ils sont pour le moment byo yakubwiye ko babaje kutunyaga inkuka barazimana bose barazimaze aho havuga uje yagize kugira ngo yagiye gufanatize ngo bishe abahungu b'abanyamurenge yavuze yuko mu bantu ba mbere bapushije muri ibi bikorwa bamaze abantu birerekana bashize kwanza mbere benshi baratumaze baratwisha hariya mu bijombo baratumaze nubwo baje kwica kawaje batera baratumaze icyo ni cyatumye yivumba naho kuvuga ngo jewe pasiteri ngo avuge ngo yarafanatisije ngo bishe abahungu b'abanyamurenge ambwira ukuntu yagize fanatisme gute yatangaje gute agendeho yirekere ku biganiro byose twagize jewe na ikiganiro twagize na rikino ikiganiro twagize na gadi mu kiganiro nzabinesha ibiganiro twagize n'abandi banyamuhombeza n'abandi yumva uko nkaguma kuvuga ariko ntabwo kuvuga ngo kuba birasira gusa nishe basa umenye yuko none izo abahungu b'abanyamurenge bahaye bakora ubona gufata gusa no kwishyura gufata no kubona ikintu gusa no kwishyura mu bijombo barayitesa bahita bahise buri munsi bahita ko hari abantu bamaze kutwishyura n'abantu kutwishyura bakaya paraporo tubivuze sitasiyo wowe ugenda wiransenye wirekere ubaze amainformation neza ntabwo shabasaze urakoze cyane Kaluba reka tunyuze amaso gatoya ku bantu bagerageje kugira komantere zabo batanga hano uyu nguyu yitwa ari izina rwose rirasa nirigoye keka ari igipfurero ariko ndagerageza kuko kizi lufufu movies i-government ndabyo yangikola icyanya tutaziyumvikana twinshi amakabila goshi ndateka ko nguyu ari umuvandimwe wa Kaluba ko ikinyito ndakeka Kaluba uje kumbwira kiteyumvikana twengwa kwanza tubike imbunda hashi kwanza iyo guverinoma yangi tutabala uyu nguyu yitwa Rafiki Nalibwini ni umuvandimwe wa Chef Nalibwini w'Imana hariya Mwenembwe niko we yashatse kuvuga ati imbunda tuzishire hasi nibyo koko aba leta ishinja abantu kuba batunze imbunda mu mago yabo uyu nguyu ati Kaluba wavuze ko colonisateur wa mbere ari umunyamurenge urabeshe rwose uzasobanura ko kantu bati uyu nguyu ati bwana Kaluba kuba abanyamurenge mwarabahingiye bakabasuzugura tekereza ko igisubizo atari ugufata imbunda ko ngo mwishire hamwe ngo mu bamare uyu nguyu yitwa Mathiasi ati en 1996 abanyitu abafurero ababembe babaye instrumentalize n'intera hamwe zari zahungiye muri Zaire uyu nguyu nabati Mathiasi Habineza ati Kaluba nahagarare kigabo tuzareba yego iherezo ryabo yego uyu nguyu yitwa mureke dutegere Kaluba ariko mureke gutukana
yego ntabwo ari bize rwose gutukana. Barnabé Sebagabo ati Dia Kaluba Kongo ntabwo izubakirwa ku kinyoma n'ubugome ahubwo kuri leadership ireba kure ikiresha ukuri ikoresha ukuri itabogama ireba abanyekongo bose cyo kimwe. Aba ni abantu bagerageje rero gutanga komantere zabo, ariko yongeye kandi kuvuga ati intambara ya Kabila yazanywe n'abanyamurenge barayitabiriye kandi moko yose, kuko ababembe, abafurero, abashi n'abandi moko yose ya Kongo bitabiriye iriya ntambara ya AFDL. Nibyo koko, reka dukomeze dutere intambwe tubibutse ko turi mu kiganiro aho turi kurebera hamwe uruhare rw'abaturage mu kuzana amahoro, mu kugira uruhare kugira ngo amahoro garuke muri Haut Plateau na Moyen Plateau nk'uko dukunze kubivuga. Turi kumwe na Pastor Kega Habimana uri mu gihugu cya Uganda, ndetse na Piero Kaluba Mudimbe akaba ari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Uvira. Reka tugende gatoya tuja ku kindi kibazo wenda gikurikira kugira ngo dutere intambwe mu biganiro byacu. Jewe ndi Freddy Salusi wabategure kandi kubagezaho ikiganiro shimirana ikipe tekinike yagerageje nubwo amajwi yari yadutengushe ndetse habaje ikibazo cya tekinike niko bigenda kuri radio buri gihe. Ibyo bibazo tugenda duhura nabyo ariko tumaze kubimenyera. Hanyuma Bwana Kaluba wigeze kuvuga ngo bari abasore, uvuga bari abahungu ubatsinda, ndakubaza ndetse nibande ati nizo zamayi, ati nabo baswirwaneho n'abandi. Reka tugende ku kibazo cya kabiri wenda muhuriyeho mwese. Local defense n'abana banyu bahagurutse ngo babacungire umutekano mu gihe hari integenke za leta ya Kongo. Muzakira mute iyo barengaho bakagenda bakora amakosa yo kunyaga ndetse no kwica abantu? Mubona ibyo bintu bitodindiza amahoro aranze mu karere mukomokamo? Bwana Kaluba ngira ngo watangira aho ngaho tugakomereza kwa Pastor Kega. Kaluba uranyumva? Kaluba ndakubona muri studio, sinzi niba unyumva. Ale ndakumva, sinzi nimba ni mwe mwaciye nani mukupa, sinzi kimwe mukupa aho oya tuba wabukuze ni ya connection yaho kali ya mabenge, ni connection yaho ngaho ubizi uko imeze. Nari reka gusubira mu kibazo narimbajije niba unyumva neza noneho. Narimbajije wigeze kuvuga ngo abana bari abasore numva urabatsinda, kubaje se nibandi ati nibamayi n'abandi bose bafirwaneho. Hanyuma local defense n'abana banyu bahagurutse ngo bacungire umutekano. Muzakira gute iyo barengaho bakagenda bakora amakosa yo kunyaga ndetse no kwica abantu? Mubona nazo bitodindiza amahoro aranze mu karere? Sawa, ndakushimira bwana munyamakuru. Sasa ndagaruka nkinyuma bukeya, ndavuga jewe kubira ibibazo bakubiye kubatera bari abahungu, antuka merci ibyo bavuze bimwe bavuga ngo Pierre ngo ni extremiste ngo arabo family hano ku bwa none aho ibitabigeze none sivyo kuvuga ngo urabogama cyangwa umere bite. Ese twovuga kwanza kamakanika yaje gukora hari kaya kutumba yaje gukora ikari muziki hari ya kwanza ibyo haravuga ngo na pasteur yavuze ngo barafata imbunda barije gufata imbunda n'abanyamurenge. Umunyamurenge wambe wazanye imbunda ziwe ababo nabo bamureberaho nabo bakagiriza. Sasa jewe icyo kubwiraga bwa munyamakuru kuri bari abasore nyavuze bari hariya hariho bamayi n'ababishambuka. Essence ya mayi yavuye kuri presence y'abahungu b'abanyamurenge bajya bafite imbunda cyangwa abanyamurenge bafite imbunda, tuvuge gute aho bariya bose bari hariya bafite imbunda, ari abanyamurenge, ari abanyitorapure, ari ababembe. Igihugu ntabwo cyatungana bagifite ziriya mbunda. Warakuko yanyaribuye yavuze ngo ni kushira imbunda zose hasi, barazishyira hasi. Twebwe tuza tubona yuko abanyamurenge bafite iyindi migambi, hari iyindi planification, kubera ko bwana munyamakuru umunyamurenge uvuga ngo none ngo jewe mpagaritse ibita uvuze ati jewe akavuga ati leta ndeba shunga ati jewe niwe uzumva ko
umva n'imbunda yaje cyangwa n'indi yahaye leta kimucunge uza kuntera kandi arakwama bishira ejo bundi habaye uturere hakubumye gutera ni makanika kimwabonye nubwo yaza gutera atera kangwe atera iriya mu biraro mbiri nubwo yagiye gutera hakica abantu yagumye kwica abantu kuri Karunga yica abantu hajya kuri kangwe yica abantu iriya mu Gatongo iriya kusumo bene ibyo byose kumva nk'ibyo bintu urabona yuko baragomba murebere ibyo hakora oya sise icyo nyabwira sikakabura na pasiteri n'abandi bose baba batwumva kuvuga ngo bishyire hariya twebwe twenyine ni kubanza kwishyura n'ikosa tukabanza tukanga imbunda ese umunyamurenge wo kuhavuga ngo babashyira imbunda niyo bazayishyira hehe nawe ko ayifite ko inka zamushiranye kandi ziriya nka zo zirazanye kandi twese uko reko turi kumva fotife paseke turi hors la loi aza kuzibaza leta kandi afite n'imbunda kera kwaza ni infraction umunyinzi ari infraction umunyamurenge akaba muri infraction afite imbunda wana pourquoi ni ukuvuga ngo bagenda bavuga ngo bamwe bari ba extremiste bafite opposition ese wowe nishyira ukanicira data urabona ko ukwemera ngo cyangwa kumva neza ngo wabiki twebwe gazana n'umunyamukuru icyakiri kubwira ahubwo wonyagira ibintu byose ukabimara ntuyice umuntu kwa kundi ko abanyamurenge bo uwo mwizinka cyangwa ukamujya inka niho azamabona ko wabishe ako twebwe wonjana inka ako twona kubwira n'ikimenyi n'ibijyana n'amakuru muri noransisi inka zose zaragiye zaza twakora ariko bashanje strategy yo kwisha abantu icyo cyane kiri kibazo voilà pourquoi abantu bose bamwe bahaguruka n'umunsi bahagurutse ni umunsi bica kawaza bamukubita mu isoko nta muzungu urakora bene biriya bakoze hariya mu mikati kawaza bamufashe bavuze ngo nimba kawaza yari yishe umuntu bituma batamusinze kare muhanda bakamutira ubana akaba aramutera bari bafite agasuzuguro bari bamenyereye kuri ibyo bashaka ntawe ubayintimida bakora bene biriya nabo bituma abantu b'igihugu cyose cyamutigumuka n'ubu igihugu cyaragumutse kubera ubwitabirwa byabaye bitangaje mu isi ni ukubwana ndakugarukaho gatoya Kaluba uvuze mu bantu uvuzemo makanika uvuga ko na groupe ziwe bakoze amahano bakora ibyo bagomba gukora hariya badestabiliza umutekano ati makanika ntituzi cyamuzanye hariya ariko Kaluba wenda umuntu akubaje gatoya makanika n'uwejo bundi makanika yaje asanga hafi imihana magana yarahiye akora deflection ejo bundi avuga ko mu magambo yo yitangarije avuga ko agiye kurengera bene wabo bari kunyagwika bari kwicwa bari guhungwa imihana myinshi yari ituwe za Kamombo za hehe hose hariya hose hari haragiye none makanika kwaje ejo bundi akaba yarasanze abaturage bitwa batwirwaneho bagerageza kwirwanaho makanika usanga atarengana muri ubwo buryo ko yaje ejo bundi icyo kurengana ubwo yajega nawe siyazi ko yaraje ngo shite yaje ku minsi 200 mu kwezi kw'icyenda muri Benin business niho yazamutarenga hariya aratangaza kuri radiyo ya Channel Africa aravuga ngo we yaje kuramira ubwoko bwose buhari bugino butareka kwicana hakoje bundi ngo aje kwinjira mu migwano yiwe ngo atange imigwano yamafata wa mwanzuro wo gusigara n'ubutwika no kwica abasivili nande makanika ikibazo kiwe aratera abasivili aho hatera hose ko turare bagatera abasivili akabita ngo kwica abamayi yateye icyakira asiga abamayi iyo bari yazabatenda ejo bundi atera mu Rwanda asiga amazi mu bitasha no mu Sanganya aje kwinjira mu basivili kumva nubwo izo zabaye ibyo hakora bibi none entre kwinjira kwa makanika ni uko kera Semahoro ngure yari yabonye ko Semahoro ngura atatu ka kinguzi kubera ko
tubona ko hari izindi za objectif ni gute bwana munyamakuru ni gutuye murenge nk'abo gushirana inzira zishira hako gushaka kwagira resistance ni cyashaka icyo nakubwira bwana munyamakuru makanika agrimya kamisi kazozana umutekano hari kandi ntakazabwira iyo yakutumba n'abare bamutetezi babwira hariya ntacyo bazuzana ikibazo gikora gusa ni ukuba kwicisha abantu gukeneshaho plateau n'ibyo bazokora hari kubera ko nabo badashoboye kubwishanya kandi badashoboye gucungira abasivile n'ibintu byabo ejo atera gutakira cyangwa muri Burundi atera mayimayi cyari inani hagati yarananiye tukome makarika nawe jeje nsibira bukuri none bamuteye uwo mutere nka yari yajaye bazimujanye nawe bazijanye wazijanye koragenda gukorera kuzanira hako warazimira wala pourquoi yo kubwira yuko hopla tugiye gukena kubera ko ni nkaba kurero zose zuzashira niba abanyamurenge basigaye zose zuzashira kurabona ko igihe kizobisi urabona ko tuba povuri wala pourquoi abantu nabahaguke uriya makanika bamubwira azahari yakutumba azahari n'abandi bafite imvu n'abandi tubane tubure umuntu atangira gukora akazi turahinge twikiriye tukuvuga ngo za tribalisme yo kuvuga ngo ego Kaluba urakoze urakoze reka tunyarukire kwa Pastor Kega. Pastor Kega nuko defenses n'abana banyu bahagurutse ngo babacungire umutekano cyangwa bacungure ababyeyi babo, muzakira gute iyo barengaho hakagenda hakorwa amakosa yo kunyaga ndetse no kwica abantu, mubona nabyo bitabadindiza mu nzira y'amahoro? murakoze cyane bwana munyamakuru kongera kuduha ijambo kuri point ya kabiri. Hari ikintu nashakaga kubaza Karuba mbere yuko ngira icyo mvuga kuri iyi point ya kabiri ku magambo yari amaze kuvuga, kuko yatumye ngira icyo namubaza. Yego. Yavuze kuko yavukiye mu Banyamurenge, akurira mu Banyamurenge, yigira mu Banyamurenge, mbese no mu gihe cy'intambara za mbere yashatse kurwanirira Abanyamurenge. Yavuze kuko no mu mashuri iyo Umunyamurenge yarwanaga n'umubembe cyangwa se n'umupurero, iwe yabaga mu ruhande rw'Abanyamurenge. Reka mubaze, azi Ikinyamurenge cyinshi cyane kandi azi imico n'amateka y'Abanyamurenge cyane. Nasobanurira amagambo abiri. Ijambo rya mbere biroze bishambuke bisobanura iki mu mvugo turimo tuvugamo y'Ikinyamurenge? Ijambo rya kabiri twirwaneho bishatse gusobanura iki ngo abandi bantu bumva cyangwa se ko yasobanura? Nabanza nsobanura ayo magambo abiri kugira ngo ngire icyo navuga. Okay, ndayangwa na munyamakuru Faisal. Yego wakati msuhia. Sasa icyo yavuze bimeze gutya. Nakubwira origine bishambuke. Origine y'ibishambuke yaje yuko udutendo isobanuro ntabwo mvuga origine bishaka gusobanura iki? wambwiye ngo mvuge wowe wavuze ariko yagusabye kuvuga ubusobanuro. c'est-à-dire que n'ibishaka bisenyuke. Icyo niyo terme yabishambuye. Ni ibiki bisenyuke. Sasa dorega iyi terme nkundagarutse, terme kwirwaneho ni ejo bundi habanje kuba ni ejo bundi habanje ku terme nkuru igumino
orgumino uri umukuru kugira amabarbari umva iyi terme ndagira ngo twigwano ni ejo uyu mwaka ushize ni mwaka ushize niyo yaje voilà pourquoi ubona yuko kera habaye ibitendo byinshi za gumino yakora ibitendo bishoboka two kwisha guharibisha kwiba ibiki n'ibindi murayihinduraga noneho muhamwita ngo twigwanaho ariko turatunaye nkuko abafurana n'abandi bavuga ngo bishambuke me inkuru yabo ni mayimayi niko nako binabe reka dukomeze ijambo numvise yaje hano si umwaka ushize yaje bishambuke yaje yuko kana n'amakosa ya gumino niho hatumye bishambuke ivuka na bishambuke yavukiye mirimba muri 2016 fondateur wayo bari banamufunze ejo bundi niwe bamufunguye niwe witwa Chochi nagahungu kagufika kumunyintu niko kaci fondateur kwitwa Chochi n'ubu kasuye mirimba niyo fondation ya urakoze cyane reka ducunguze uburyo mwese karuva okay numvise ikibazo cyanjye yagisubije ikibazo cyanjye yagisubije icyo nari mfitiye amatsiko kumva kuko wenda yasobanura ayo mazina yombi kandi yanasobanuye n'icyatumye bivuka wenda nubwo yabisobanuye atari byo ariko yabisobanuye uko abyumva reka mubwire kuko cyangwa se mbwire abatwumva kuko Colonel Makanika na Yakutumba na Ebwera nimba ari Ebwera batandukanye kandi uwo ari we wese ubyumva yumve kuko hari itandukaniro rya Colonel Makanika hamwe na Yakutumba na Ebwera cyangwa se abo biroze bishambuke. Colonel Makanika nk'uko yavuze ntaragira umwaka ari muri operato umwanya mwiza muri guverinoma ariko kubera kuko abanyintu babiroze bishambuke ba mayimayi bari basenye ihana y'iwacu cy'abaturage umutekano mukeya mu gihugu cyangwa se mu karere k'iwacu banyaga bafata abagore ku nguvu kandi babyishimiye leta ihari iwe yararimo idahaguruka kugira ngo igire ikintu yakora nicyo gituma Makanika yiyimye cyangwa se yiyatse inyungu yari afite muri leta nyinshi n'icubahiro yari afite kugira ngo aze kurwanirira abaturage. Colonel Makanika ntabwo yaje kurwanira abaturage b'abanyamurenge gusa ngo yaje kurwanira abaturage barengana bafite umutekano mukeya baba ari abanyindu ababembe n'abakureru n'abanyamurenge kandi yabigezeho yaranabikoze ni nabyo haya akora kugeza kuri uyu munsi wa none. Nguha ingero nyinshi hari abantu mu mirwano yabaye ikurikiye iyiherutse yafashe abasirikari ba leta afata abaturage barimo n'abagore mwababonye kuri televiziyo ku maradiyo mwababonye ku ma WhatsApp ku ma social media yose baciyeho arabarekura ku manywa izuba riva. Ibyo biroze bishambuka itazikora ayima itazikora urumva byerekane kuko ntabwo yaje kurwanya umuturage uwo ari we wese ahubwo yaje kurengera umuturage uwo ari we wese urengana kubera umutekano mukeya uhari. Biroze bishambuke rero bishambuke yatwitse hamwe na mayimayi imihana igera kuri 200 baranabasenyera baranabatwike baranabanyaga inka zabo zose kugeza kuri uyu munsi wa none baratarimo babanyaga urumva. Ntabwo yaje kwica abanyintu ngo abanyage se twikira amazu oya
ahubwo yaje kuzana umutekano. Ntabwo rero wakompare mu Colonel Makanika na Yakutumba cyangwa se uriya Ebwera cyangwa se Biroze Bishambo. Oya, ahubwo Makanika ni umuntu waje kugarura umutekano muri kariya karere. Umutandukanye rero na Yakutumba. Yakutumba yafashe system yabaye yaba mayimayi yo kuva muri 64. nje nakubwira uyu batuvugana nawe data pfuye, urumva yatiriye mwibumba, hariho mayi mulele bayitango ni mayi mulele yaje gusuka ibamwo ayi kugeza kuri umusano bari abaya kutumba abanyini ntibari bayirimo, ariko baje ahubwo nico nzanibaza kubera iki abanyindu baje kwiyunga n'ababembe kandi ababembe batarabumvaga kandi ababembe batarabanye nabo batanavukana ye, ariko kubera kuko muri iyi minsi babona kuko ababembe banyaga nabo bakaja mu babo babembe kugira ngo baje kunyaga, baje kwiba, baje kwica. Ntabwo inshuti yanje Pierron, ntabwo umunyindu azica umunyamurenge ngo amumareho, n'uzasigara azasigara arezisinga. Urumva ntabwo n'umubembe umunyamurenge ntazakura muri kariya karere, umunyindu ntazakura umunyamurenge muri kariya karere. Nicyo gituma rero dukwiriye gushaka, ubwo twatangiye tuvuga hejuru y'ibintu zateye umutekano mukeya, ariko dushakishe inzira zatuma umutekano uba. Wewe karube uvuga ngo jewe ndabona ko itatuma umutekano uba nuko twabigenza. Ariko waruvuze ngo abanyamurenge bagende basanga imbunde gute, kandi niba mara kuzitanga ejo cyangwa ejo bundi muzaza mukabanyaga badafite ibyo nibatwirwaneho mu gihe batewe, ariko ntabwo ari babiroze bishambuke urumva iryo zina koko. Urakoze cyane Pastor Kega, ndakugarukaho kuko ntabwo wanshubije na Pierro, ndamugarukaho kuri icyo kibazo mwabajijwe. Nabajije impamvu local defense ziri hariya, local defense mu rurimi twumva twese wenda twavuga ko ari ukwirwanaho, kwihagararaho. Abapfu rero bavuga ko mayimayi ari groupe ya auto defense nk'uko bakunda kuzita n'abanyintu n'abandi. Abanyamurenge bakavuga ko twirwaneho ari groupe ya auto defense, bari kubarengera, bari kurengera ababyeyi bari kwicwa n'abandi. Hanyuma local defenses n'abana banyu kandi bahagurutse ngo babacungire umutekano. Muzakira gute iyo barengaho noneho hagakorwa amakosa yo kunyaga? Ejo bundi tukumva ngo hano hanyazwe. Twe turi abanyamakuru turabikurikirana, hari ukuri tuzi, abandi batazi turebera hafi. Dufite abantu kuri tele baranyaga bagateza umutekano muke, hakazamo ibibazo hagati y'abaturanyi babo. Mubona ntabwo bidindiza amahoro arambye mu karere mukomokamo? Urakoze cyane munyamakuru kongera kumpa ijambo. Navuze kuko kwirwaneho auto defense, iyo umuntu atewe yirwanaho. Nabareko defense nabirwanaho kubera kuko batewe. Inka abanyintu banyagaga n'ababembe bazitanaga. Ubushize kwirwaneho yagiye kugarura inka zanyazwe z'abanyamurenge zagiye mu gikupo, ntabwo yagiye kunyaga inka z'ababembe. Amvredire twumvikanye na nani na Karuba, ntabwo ababembe batunga inka, batunga inka zingana kuri ya magana ngahe zari z'abanyamurenge banyaze bagiye kugarura kugira ngo bazisubize abaturage babo. Ntabwo abanyamurenge baza banyaga rero. Urumva nimba ari inka cyangwa se hari abantu yavuga ngo abanyamurenge bishe cyangwa se banyaze cyangwa se bari abana rwaneho banyaze, yabavuge nazivuge. Bagiye bakurikiye inka zanyazwe z'abanyamurenge baja kuzigarura.
nibatwirwaneho ntabwo ari abantu baje gutera kugira ngo babuze bice cyangwa se banyage abaturage b'abanyintu cyangwa se bababembe cyangwa se b'abafurero ariko abafurero bariya bibazo bishambuke n'ababembe batera abanyamurenge mwabonye rapapase abagore bagiye gukura imyumbati barabaviyora ngo barangize kubavyora baranabica babita ubw'agashinyaguro izo bintu ntaho umunyamurenge yabikora batuvugana nawe arabizi urumva rero abana b'iwacu abo rwose baja kunyaga icyo dusaba n'icyo nsaba uwo mugabo duhatuvugana nyine Karuba userukiye abanyintu nuko wenda tutavugana n'umubembe cyangwa se tuvugane n'umupfurero turavugana n'umunyintu gusa kandi wenda umunyintu afite imbaraga nkeya ku mubembe n'umupfurero ko bavuga ngo duhagaritse intambara niba hagaritse intambara twirwaneho nta kindi izaba igikoze izahagarara itanga imbunde twirwaneho kubera kuko hariho guterwa kwicwa no kunyaga anavuze neza kuko yabaye umwaka ushize ariko biroze bishambuke yavuze kuko yabayeho muri 2016 twirwaneho yari itarabaho nimba hariho gumino ino nibayikurikirane gumino ariko bareke gukurikirana abaturage bazaho guminiri ntabwo rero abaturage bari muri gumino abaturage bari ukwabo batagomba kuzira gumino tubibutse ko tukiri mu kiganiro aho turi kuganira n'abatumirwa bacu bwana Piero Kaluba ndetse na Pastor Kega Kaluba akaba ari umuyobozi w'abanyintu uherereye hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukaba kandi turi kumwe na Pastor Kega Habimana uri hariya mu gihugu cy'Ubugande tukaba turi kurebera hamwe cyakorwa ku ruhare rw'abaturage kugira ngo amahoro agaruke mu karere aho abantu benshi rero bagenda bavuga ko bagenda bashira uruhare kuri leta bavuga ko leta nta volonté politique ihari nibwo twari kumwana muri studio na bwana Jordan Muke akaba ari umukozi mukuru ku rwego rwa guverinora aho ari wenyine ushinzwe information cyangwa se ushinzwe itangazamakuru akaba yari yahagarariye guverinora leta ya Kivu atunga urutoki abaturage avuga ko nta ruhare bagira kugira ngo amahoro agaruke mu karere cyangwa se abaturage nta ruhare bagira kugira ngo amahoro yongera agaruke hariya barambika imbunda baratunga agatoki gutunga imbunda bitemewe n'ibindi byose bwana Kaluba reka nawe ngugarukeho gatoya kuko Pastor Kega aramaze gusobanura kira kibazo nawe ntabwo wakisubije neza niyo mpamvu ushaka kugaruka bariya abana banyu bari hariya mu misozi miremire bavuga ko bafite autodefense ariyo bari gukora ndetse mukabita ko ari aba local defense none kugeza ubu ngubu barashinjwa kwiba kwica ndetse no kugira nabi abaturage mwebwe mubona gute ko bari abana batabangamira umugambi w'amahoro hariya ari wavuye muri studio gatoya nari kubwiye ati bari abana banyu ni local defense nkuko mubita bakora auto defense nkuko mubivuga ariko barashinjwa kugirira nabi abaturage barashinjwa kubangamira umugambi w'amahoro mwebwe mubibona gute mubona atari byo kuko bari abana babangamiye umutekano w'akariya karere okay bwana munyamakuru muhesha w'ijambo icyo nyakubwira kwanza nyabishaka kugaruka inyuma bukeya kugira ngo recadre Pasteur ibyo yavuze hejuru ya role ya makanika muri ho plateau makanika yaraje muri ho plateau afite objectif za politique ikindi birantangaza kuvuga ko Pasteur ibyo yavuze avuze nimba Pasteur cyangwa niba ari politicien kubimenye makanika yaje afite esprit politique yarabenshi ngo yaje kuramira nk'umukuru ariko sibyo yakoze makanika ubu yabangayumiye ayandi moko yose kandi ntatera aduyi wewe aratera abasivili
nuko pasta kurikuze sese biriya uvuga ngo bari abahungu ngo barica bakanyaga barica tukome makanika nawe na gurupe yiwe bica bakanyaga n'ababitangije bagumye twebwe murabita none ngo twigwaneho ariko ni un aspect politique kugira ngo baza baboneka yuko ari abasivile gusa mais ni groupe armée bien planifié kandi bien préparé et chapeauté none na makanika bari abana bari bavuye umutekano tukome bose gumina n'abandi mayimayi babangamiye umutekano pourquoi kubera yuko bose bafite imbunda baragenda bakiba bakanyaga bakica nabyo makanika naho yakora bariba akica akanyaga naho kuvuga ngo yaragaruye hari abantu yagaruye makanika wica n'abase abagore bazabica abagore ariko Pastor Kega yavuze ko Kaluba reka tugende gahoro. Pastor Kega yavuze ko bari abaturage bishwe, hari abaturage bishwe b'abagore bakatagwa amabere bakorerwa ibizamfura mbi viole baranje barabica bariya nabo barabikora niko Kega yavuze. abo baciwe amabere ni muri axe y'ino za bufreru abo ni abandi bo jewe ko ndavuga axe ho plateau neza ho plateau hari babishambo niyo mvuga ivyo pasta hashaka kwiranganiza ngo makanika n'umwere yaba ari umwere gituma abasivile bose amakomunite yose atamusanze none ko baramuhunga bose kubera iki ariko yavuze ko yagaruye abantu. Hari ngo hari abantu bagarutse makanika yohereje hari ingabo za leta yafashe azisubizayo araziremetre ku mugaragaro societe civile ireba. Hariho abandi bagore b'abafurero batemwanye ko makanika atabagiriye nabi, ngira ngo waba warabibonye kandi Kega yabivuze. Ivyo aravuga ari kure ari mu ngana zo kubisha politike ga utabeshinga cyokora politike. Oya ntabwo mbesha kubera kuko awe ntabwo uri mu mirwano uri buvira urayumva ntabwo uri siritere ndakubwira bafite wavuze nanjye ndavuga hari akagore kamwe gusa bafashe mateka hariya ku Gatongo niwe muntu tuzi bagaruye hariya kuri Juze ikimenya kubone uhavuga ngo se nti taze yica abantu ko yateye mu cyakira afika amaso yagaruye bandi kwapfuye abagore n'abandi bagiye kuvura za Bukavu barashwe n'amasasu hariya muri ijaro mbi abapfuye n'abagore iriya za kipupu abagiye bapfa n'ibisaza gusa iriya bisaza yaze bizikiki abasaza gusa gatera hapuye bangahe Kaluba hariya mu gipupu bo Jose exagere umubari bavuze barawe exagere warumva no kuri BBC barabimbaje ntabwo nyevuze ni hapuye abantu bakeya kandi ibisaza zabo kwa ukomenye ariko n'abasaza n'abantu Kaluba n'abasaza n'abantu ko nicyo kibabaza abantu igisaza gisaje gituma utasuga igitayaho habanje gutangazwa abantu bagera kuri 200. Nyuma yaho leta iragenda igerayo bavuga ko ari abantu batarenga 15 bahaguye. Nyuma kandi Kega yabivuzeho bane 15 yego amaraporo yaje avuga bane barimwo umushefu wahuye na Barberdi ariko abandi naba mayi barimo barwana yego abavuga ngo nabasaza naberekane
ariko Kega wavuze ko twirwaneho yateye hariya ishaka kugarura inka zanyu zari zaranyazwe. Kaluba zaba ari byo koko twirwaneho yateye hariya ishaka kugarura inka zabo zari zaranyazwe hariya? yateye inka zandi bateye mu Karindi babanyagika inka zija mutambara bamwe bakata bajiriya muri kuze ngo baje kugarura inka ziriya mu gipopo bashika bateye batera umuhana. Abatanze raporo nibo mukwiye kubaza ati hakuye abantu banga hakurije cyo hakuye abantu abasaza kandi hariya yego bamaye ngamaje umusore wapfuye ari ubwire pasa abimenye gutyo jewe hapfuye mushenge ikigozi n'umusaza igitakazi hakuye uriya muze w'ababembe wapfuye hapfa n'umushi wari wacuye wundi mugore w'abandi n'abo bantu abandi bavuga gukomereka hakuzavuga ngo hapfuye mayi ng'umurwayi ahawe yashezi haba amaraporo mwarayumvise nayo kubaza batabira amaraporo hakurije ndavuga ibyo pasta nimba dushaka paseri mubwire paseri reka kugira politiki n'amakanika ariya turabizi ko makanika ari hariya baragira cotisation bagatanga umusoro ukamusanga hariya kubera ko hariyo objectif iyo tutazi ariko icyo kiri kuba cyiza kandi nimba ufite za objectif ziba byenda zikore areka abaturage nareka abaturage ukazumva kandi muri yanyana kandi ingwe yari uyibwe ukamva kandi ngo bizinga hariya bataba bumva ko babishoboye mayi iranga kumva ngo bishoboye ikambesha nango yagiye kuyake naho tekizi niyo kuja kugira so kuja kunyaga gusahura iyo mutisho umuntu bituma ibintu byo kwibika bitahabaye muri demirakata rero ko nta gitendo twabaye icya kabiri president yavuga ko gomeno imeza kagenda abandi bakafanya president ni ikibazo bashaka muri kare bana kuko pasiteri we ariko kwiremeza ukuri kandi bivuze no bushiti havugana niba mwumva ko bari abahungu bane muri baguma kumvuka bari cyane ngakicika ariko gihari icyo pasiteri amenye ko nta munsi makanika azofata igihugu cyangwa azuzana amahoro hariya kubera ko adafite bazariyeri bariya bamanyi nawe ntagiye uburyo n'umutekano uri ntibafite bazariyeri bamenya igihe cya fideli cyo fideli yaraje bafite na bazariyeri hari ibihugu bashyigikiye naho bariya n'ababandi makanika ni tekinisiyo wo gutegereza kwica ateze yuko zamushi yatwishe rero ubu mbere muri bose ako kazaka aho urakoze cyane Kaluba reka wenda dukomeze ndabona dusigaje iminota itarenga 7 kugira ikiganiro cyacu kirangire ndashaka ko tuza kuba dusoza ikiganiro cyacu neza nta zindi kupire zibayeho ariko reka wenda ngaruke gatoya kwa Kega ikibazo cya nyuma ariko mukivuge mubangagura kugira ngo tuze kuba dusoza ikiganiro cyacu nibiba ngombwa redaction yacu ikatwemera ko twogaruka hano nta kibazo nabwo twogaruka tukongera tukareba ko twakomeza leta imaze iminsi nako intambara imaze imyaka 3 yaranze gushira abaturage mwese tawe utaragezweho n'ingaruka z'intambara mutekereza ko noneho uruhare rwanyu mu kugara amahoro ari ubu bwana Kega Pastor Kega wa hera aho ngaho urakoze cyane munyamakuru kongera kumva ijambo reka nsubize iki kibazo ngisubizanya n'icyo mwene data Karuba yari amaze kuvuga reka nsabe abanyintu kuko navuze kuko abanyintu abapurero n'ababembe bakoze coalition kugira ngo barwanye umunyamurenge bamunyage bamwice ndetse
iwe ndanamushimira kuko avuga kuko umunyamurenge Kongomani ariko hari abavuga b'abapurero n'ababembe bavuga ko umunyamurenge ari umushitsi bagomba kumukura mu cyaminembe kandi izo rero ntabwo turi abashyitsi ntabwo twigeze kuba abashyitsi tuzaba abashyitsi nicyo navuze mbere navuze ngo umunyamurenge ntazirukana umubembe cyangwa umupurero cyangwa umunyintu muri kiriya cya operato intu nawe ntazirukana umunyamurenge muri kiriya cya operato tugomba guturana tukabana neza. Kongo ifite amoko 450 arenga ariko abantu indimi zitatu cyangwa se imiryango itatu ari abanyintu abapurero ababembe nibo gusa dufitanye ibibazo kandi dufitanye ibibazo kubera kuko bashaka kutwica no kutumara no kutunyaga. Rero icyo nasaba mwene data Karuba itandukanye cyangwa kuko ari uvugira abanyintu ni yitandukanye n'abapurero n'ababembe tubanye kuko twari tubanye mbere urumva nimba wenda abanyintu barisha abanyamurenge bakanabanyaga bakanabapikira abanyamurenge baracyahari tuzakomeza tubeho. Nimba se abanyintu nabo barapfuye kubera kuko imirwano itazitora barapfuye bakanyagwa aba barahunze igihugu nabwo barahunze iwabo bakaja mu mashamba ni babisuzugure babone kuko imirwano atari myiza. Noneho abanyintu nibikure muri bariya bakunze kwica kunyaga no gutwikira abantu noneho babe innocent babone kuko intambara ari imfizi y'imiruko uwo ari we wese ejo izabageraho ikabashyikira ikabanyaga ikanabica ikanababuza n'amahoro kimwe nuko natwe bitugendera rwose. Nibabikora penge nta kibazo afite rwose ku munyintu nta kibazo afite cyo gutunga imbunde kuko imbunde rero nicyo gituma twirwaneho yabayeho bishambuke yabayeho kubera ntabwo twirwaneho yabaye mbere y'ibyo bintu nibagende nibarambika imbunde hasi kuko kwita ari bibi upfuye none ntabwo ari uzapfa tuzabana neza rwose nta kibazo gihari. Rero ndashimira mwene data Karuba mu gihe yumva kuko hakwiriye kuba amahoro muri kariya gace kandi abumwe mu barwanira kugira ngo amahoro abe. Murakoze. urakoze cyane Pastor Kirega. Reka dukomeze kwa Kaluba nubwo numva microphone y'ibisa n'ifite ikibazo. Kaluba turangiza ahangaha iminota nk'ibiri yo kurangiza kubera ko iminota yacu yamaze kugenda ndagira ngo wenda umbwire gatoya intambara imaze imyaka 3 yaranze gushira abaturage mwese tawe twagizeho ingaruka zino ntambara ziri hariya hanyuma mutekereza ko uruhare rwanyu mu kugarura amahoro ari uruhe bwana Kaluba? Ataravuga hari ikindi nifuzaga kongeraho gatoya mumbabarire. Abanyintu n'ababembe n'abapurero cyane cyane mvuganye n'abanyintu kubera ko niwe tuvugana uyu munsi Karuba nibitandukanye n'abanyarwanda b'abahutu bavuye mu Rwanda barakoze jenoside bitandukanye nabo kuko abanyintu nta mutima mubi bagiraga twabanaga nabo neza ariko kuva muri 1994 abahutu bamaze kuva mu Rwanda baraje bababiba mwundi mutima tanye mubi abariho bagira bo kwita bumva kuko umuhutu niwe mwene wabo kandi umuhutu ni umunyarwanda wo mu Rwanda ufite amateka yiwe bitandukanye nabo baba abantu bazima kuko bari bameze imbere hose tubane neza. Urakoze cyane Pastor Kirega. Kaluba uratwumva neza? Kaluba rero sinzi niba rwose bishoboke ko microphone yiwe yamutengushe. Reka tugarukirize hano wenda ibuvira birumvikana rwose hariya connection zaho
ni ukunguku zikunze kutugira buri gihe duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye bituruka ku makonekisiyo ya hariya. Mbashimire rero mwese abadukurikiranye hirya no hino, shimire abakoze komantere zabo kuri kino kiganiro. Twibutsa abadukurikirana rwose ko tutari itangazamakuru nk'uko nabonye abantu benshi bagiye babyandika. Ntabwo turi itangazamakuru rya communauté na gato, nta nubwo bizigera biba. Reka tubamenyeshe rwose ko dukorera akarere n'igihugu, abaturage bose uko bakabaye, cyane cyane dukorera muri Sud Kivu. Tukaba rero turi itangazamakuru ryanditse ndetse rifite ubuzima gatozi, kandi tukaba timu yacu yose abanyamakuru bacu bari ku matere atandukanye hirya no hino, bakaba ari abanyamakuru baturuka mu moko yose. Rero aho bizaba ko itangazamakuru riba irya communauté imwe, tube tubibabwiye hakiri kare. Audience yacu yadukurikiranaga, nagiye mbona abantu benshi batwandikira gutyo, ariko reka rwose tubabwire ko turi itangazamakuru ry'igihugu ritari irya communauté imwe gusa. Hanyuma rero reka soza ikiganiro cyacu. Kaluba, nari kubonye ugarutse muri studio ariko iminota yaturangiranye, sinzi niba wavuga ijambo rya nyuma, wenda usiganye nk'umunota umwe gusa ngasoza rwose iminota yatugendanye. Kaluba, jewe ndavuga simvuga ibyo pasiteri yavuze, nyumvisha avuga ibintu za politike, ngo abapfurero n'abanyintu ngo bitandukanye n'abapfurero. Biragoye kwitandukana kubera ko tuza dushakirana yavuze ngo mwitandukanye, yavuze ngo mwitandukanye abanyarwanda b'abahutu bo mu Rwanda b'interahamwe bari hariya muri kara karere. ntitwohura n'interahamwe, ni ibintu bimwe bigoye guhura na ziriya. Nubwo muguma kwivuga ntitwohura n'abariya kubera ko tutabazi, bagira iyabo miti. icyo mvuga hariya kuvuga ngo hariya habe solution. Umunyamurenge akwiye kubanza kuvuga, akazavuga ukuri. Umuntu ntabwo azavuga ukuri. N'ubu haratubwira objectif y'intambara. Jewe icyo tuvuga yitirere ntafite n'umunyamurenge, nta nakosa iyamure umunsi n'inzu zose tazuvuga ngo koraguma gupfa twabyaje. Hakujo y'uvuga buri bwoko buhaguruke dushira imbunda hasi, tuganire gatuye ikibazo gishire. Ariko iyo bataganira, bari abagabo bari hari abashize bayakutuga ndabamakamita, ntabwo bazojana imitekano hariya, tanawuze unafata hariya n'ibitabizo komeza birerira. Sasa nasengera abantu bagaruye imitima, abikimye baturi ko bari bakabaye imbere. Uwanyaze ubutera yaranyazwe, no kwihangana wapushije ko yarapushije, no kwihangana no kubabarirana kugira ngo dukure kandi tutabisubire. Murakoze cyane. Reka shimire Pierrot Kalumba twavuganaga ari hariya Iruvira. Reka shimire timu yose MPC yafashije mwihanganira akabazo kabayo ka tekinike gatoya, kaba tuzagakosora ubutaha. Reka mbashimire mwese mwadukurikiranye kandi mbashimira cyane. Mwari kumwe nanje Freddy Salusi ubaha kandi Paul ku bibazo byose buri guhura nabyo, ariko twaba dufite uruhare rwose kugira ngo amahoro aboneke hariya. Nakagaruka mwari kumwe nanje Freddy Salusi. Mwakoze cyane.